Kako god da ih perete, uvek neko izgledaju prljavo, flekavo i slično. FX Surface Agent, to je odmašćivač. Većinom se odnosi na spoljašnje stvari na autu. Alkohol sa još nekim dodacima, lubrikantima, vodom i slično. Koristi se najviše, na primjer, pri poliranju. Uzmete odmašćivač, naprskate i obrišete s nekom mikrofiber krpom i on će skinuti sva ulja sa površine i skinut će sve masnoće i sve filere koje se nalaze na površini i onda kad uzmete lampu za inspekciju možete vidjeti sve što ste preskočili. Ako ste završili sa poliranjem auta i želite da stavite neku zaštitu, opet morate odmastiti površinu i onda opet naprskate panel, obrišite mikrofiber krpom i stavite tu zaštitu. Zaštita će mnogo duže trajati jer će se na čist lak mnogo lepše zalepiti. Možete i direktno, to ću uraditi, ne morate se ničega bojati i neće oštetiti ništa. I sve što treba da uradite je bukvalno samo istavljate.